Mātahi te pakanga nui I wainga nui I a Dominic rāua ko Jermaine I te rāwiki. He oi e mōhio nei tātou I eke panuku ko ngā hapa paku ka whiua. Me te aha ko Jermaine I rongo I tērā I te taiwhanga paitu paihinga. Kei te tutu haere te puehu, kei te tipu hoki ētahi kāhui hoa. He oi, kua nei pea, he tautau āmoa noi horātau ki a rātau. Ko te mea nui ko te tākaro tika I te kēmu, kia eke ai. Toia mai te waka kia maunu ki te wai kia eke panuku, eke tangaroa. Nau mai hoki mai ki tā tātou kaupapa e kitea ko wainga tino kai tākaro kēmu oroto nei I Aotearoa. Ko D'Angelo Martin tōku ingoa. Ko te Aorere Pewhairangi tōku ingoa, tēnā rā koutou e hika mā. Kei te kitea ke tātou, kei te rena haere, te taurahere tangata I wainga nui I ngā kai whakataetai. He oi, kua nei tātou kite ai, mena ka ita ake, ka motu ki a rānei. He oi, e hoa, kei te tōmuri koe, haere. Mauri tū, mauri oho, brothers. Nā, ka kapo ake koutou I te kupu haka mutunga o taua whakatauki. Oho, me oho ake koutou. Kei te kite au I ngā tino kai tākoro kēmu oroto I Aotearoa. Hoino, kei te kite noki au I ngā tāngata kua hara mai mo te hararei, mo te tākoro kēmu nahe. Nā reira, kia piki ake I te wairua, kia piki ake I te kaha, mo tēnei wero, e whai ake nei. Hoino, me mihi kātika, kia rangihuna, nāna te wero I nā nahi raka iu I toa. Mihi kātika kia koe chief, ara, kia whakahua ake ko wai te tāngata, nāna I kaha kōrero Māori, mo taua wero rā, hawai atu, ko te irimana. Nā reira, ka huri te aro I nānei ki ngā hakaritenga mo tēnei rangi. Ko te kēmu ka tākoro hia e koutou. Ko Street Fighter! Ko te toa o te whakataetai NFT ka whakawhiwhia ki tētahi NFT motuhake. Ko ngā wero NFT katoa, herere kē. No reira kaore ngā kai whakataetai e mōhio he aha te aha mo te roanga o te whakataetai. He wā tōna ka whai hua, he wā hoki tōna ka whai pirau. Me te aha atu anō he NFT atu ka tukuna ki te kai whakataetai katoa ki te reo Māori. I cannot wait. I don't care who it is. I bet money I don't lose a round. And if anyone here thinks that I am, you would have lost money. I would have been a millionaire because I would not have lost. I'm not gonna lose. So, yeah, I'm absolutely ecstatic for it. I can't wait to be loud. Taku wai maari e kia au te immunity. Nā te mea I te tākoro rātou I te Street Fighter, I tēnei rā, I tono mai a D'Angelo. Toku hari me te koa. Let's get it on, brothers. Go. I know that there's a few kōrero going around, and I feel that there's a bit of alliance being held. So in order to make sure I don't get kicked out, I think you can guess what I'm doing. Creating my own alliance. Hey, brothers. How's it feeling after hearing Street Fighter? Tino wana au nā te mea kei te mōhio pai au, ko koe kei runa, ko koe te tohu nā o te kēmu. And he ahua wana, engari e ahua hikaka ana nā te mea I raro au e putu ana I te wā whakataetai pautū pai hina. Moke hoki, nā te mea ko wehi a Jermaine, ko ia tōku tino hoa, e tino tata tāua, engari, he whakataetai, he hoa riri. Kei runga te wairua tonu, hikaka ana ki te tuki I rātu o ngā tama, I roto I tēnei o ngā whakataetai. Street Fighter, he ara I te mea he toki, engari kei ahau e tahi o ngā skills, e hunai ana hau, no reira, kia tūpato ki a rātou.
So what do you think about the Pewhairangi huna? I know that he didn't know how to play FIFA, and then he come out and took it. You reckon he's an underdog or what? Kia ora nei whakaaro he fruku. Nā te mea, ia i whakaako au. Tika. I whakaako au ia i etahi pukena, me te pōro, etahi dribbling moves, etahi dribbling skills. Māna i whakamai ki roti te whakataitai. Ko koe te take i hinga au. I kia hau, i whakaako etahi pukena e harau te take. I've actually got a couple of bros in the whare to talk to, and I pulled them across and I got a hold of te Irimana and Dom. So to just, dangle the carrot a little. That's how I woke up this morning. Just, dangling the carrot just slightly. Ai te wai whakia te Angelo kia mātou ko Street Fighter te kēmu, a tēla ko teira, e patu ana, e blah blah blah, ko i te toa. Ai, hoha, tino hoha. I'm out here trying to create a bit of a, alliance so I know that I'm safe in case I do get clipped. So if I get through and I'm at the top because of the taonga that we get to pick, I'll just keep it like this. You don't say my name, guarantee you your names aren't gonna be said. I te wero NFTiki o te wiki nei, ko tā ngā kai whakataetai he tuki rae ki te rae. Ko te toa o ia tuki ngā ka koke ki te rauna, ka whai atu. Ko te tangata ka hinga, ka hi tengi ki te pae, o hoki korenga ki muri. Ko te wā inae nei mo tētahi pakanga tiriti. Ka mahara ake a hau, me nā ka pērā anō te wairua hīkaka o ngā kai whakataetai nei. Ko te wero NFTiki tua whā tēnei e te iwi o tira ko te kēmu mo te rangi nei, ko Street Fighter. That's right, we're taking it back old school. So, who's got what it takes? Whatukura mā, kia rite mai, toru, rua, tai, hadouken! Tino tai toke rau tērā kupu. Heoi anō e hika mā, kia uru tātou ki te rauna tua tahika. Ki te ake tātou ko Taylor, e tuki ana kia hikurangi. Ko te irimana kia moko, ko Dominic kia taiwera, ko rangihuna e whakatā ana. Nei te tokorua tuatahi. This is the path of my destiny. My iron body is invincible. Show me where. Fight! Ia mōhio mai koutou, hoi nei, te kēmu nui whakahirahira. E rua te kau, e toru te kau tau ki mua. Nō reira, kua tū mātou e ngā hautia, a tū mātou e ngā tawhito. Taylor i tipu mai me te tākaro nei, te wetonga o ngā raiti tuatahi. Kāti, ko te irimana tērā ka koke ki te rauna tuarua. Dominic, rāua, ko taiwera. Ai, ka tīneia ngā raiti me te aha ko taiwera tērā ka koke. Game, kill up. How many times? Are we done? We good? He's good? Sweet, we good to go? We done? We good? Cowboy, we good? Nā pai te kēmu rā mā rai. O kumatu hui. Ka pai, prata, ka pai. Meke. Pai tērā. Ua eke te wā mo te rauna tua rua. Me te aha ko Taylor,
Rāua ko te irimana kei te tūruera. Nai, ka whakamutua ki te hūpu freke. Taitoke rau hoki tērā kupu. Kei te whiringa whāiti tuarua ko taiwera rāua ko rangihuna. Chun-Li kua kōwhiria, e hika mā, koe nei te tau 2022. Ngā kupu hei whakakōrero i a te irimana e ki nei ko button bashing ake nei. Ai, ka whakamutua ki te huinga kiki whātekau mātahi. Ko teila rānei, ko te irimana rānei ka koke. Ai, me te aha kua papatū, kua eke a teila ko ia tērā ka kōkiri ki te whiringa toa kia tuki atu ki a rangihuna. Koe nei ngā kaumātua, hei tāku i mua rā koe nei he kēmu kūaroa e tākaro hi ana, ākene i tipu mai tēnei tokorua i tēnei kēmu. Rere ana te wiwini, rere ana te wawana. Tino poi koe kazi. Koe tēnei, kore tēnei e kēmu. Kai I te kapa. Kāore he aroha I tēnei kauhanga o te riri. Ai, te huna au I nai nei, te rangihuna, e huna ana I te poke. Ko huna rani tērā nā. Ringa roa, wai roa, he aha te mea e poto ana. Oh. Why are you running away? Ai, anei ngā iho pū manawa hei mātakitaki, mā ngā kai mātakitaki kei muri me te aha ko te toa o te rangi, ko Taylor. Wē keneru, kātahi te hau kerekeretanga, koe tahi pakanga I ea I te kimonga o te karu. Tēnā kia titiro atu tātou ko wai te wai Māori ka kōwhiria, a ko wai te tokorua ka tuki, ko tahi anō te wā. Kātahi te wero te pakanga nui ko tērā e kare mā, he oi anō ka tahina he te tangata I eke a ki te taumata ike mo tēnei wero. Arā ko ia tētahi o ngā kaumātua I Wainganui I te kapa nei, ho mai te piki paki, mo Taylor. Chief, you definitely backed your talk up when you came into this round playing Street Fighter. How are you feeling? And was it easy claps? Definitely easy claps. I don't have to say too much on that. As you'll probably see, you know how it is, cuz. When you got it, you got it. Well, now it comes to the hard part, Chief. Who are you taking into elimination and why? So I've created a bit of an alliance. So my decision's obviously strategic. So the two I'm going to be selecting, my brother, is Hikurangi and Moko. Okay. Nā reira, me te mutunga mai o ngā rauna, ko Taylor I puta whakaihu waka mai ai. I runga I tērā, I mataku au, I runga I te mōhio. Tērā pia ka tīpako hia au I te pau. I te mea, I pērā hoki au ki ai, I kōrero atu au, pau mena koau te toa. Ka tīpako au I a koe, ko koe ka kuhu atu ki te tauwhanga paitū paihinga nā reira. E rā whakaaro, I te rere I roto I au, ko ira. So yeah, Taylor did end up choosing me and Moko to go into elimination, and yeah, I feel pretty good because I've had some games with Moko, and yeah, thrashed him like constant. Is that a bit of a burn? Burn, brother, it's burning hard. Engari kai te pai, ka ngaki au taku mate a popo. Ia tōrau taki, Chief. Well, you know, someone's got to play with the big dog, so I guess someone funny knocked me off my hill. But don't worry, after I beat this bro, I'm coming for him tomorrow.
Awau, I tēnei wā, ka kuhu korua tahi ki roto I te taiwhanga pai tū pai hinga. May the Street Fighter gods be in your favour. Ai, ka tiake e hika māko e kenei tātou ki te kōtihitihi o te hōtaka, rā ki te wāhanga e kia nei ko pai tū, pai hinga, ko te tangata kā tū, ko ia ka noho tonu ko te tangata kā hinga, ko ia e hoki ana ki te kāinga. E hoa ka tīmata I a koe moko. Ko teila tērā I whiu I a koe I raro I te pahi o whakaaro. Kaore te ohorere, I nā hoki, ka pērā hoki au. Mena koe wito. Ai, kaore kore I kitea koe, hei tangata, hei tātā mana, he threat ki aia, e hoa. Over to you, Hikurangi, bro. For the first 2 eps, you're there at the top. Now you're facing elimination. How does it feel? Yeah, it isn't a pretty sight, but yeah, sometimes you got to get used to it if you have a big target on your back. So it's all right. Ai, ka pai, o tāku kia kōrua, kia kahara, tēnā noho mai. Ai, ka pai e hika mā, ka ore au mō te whakatōroa I o kōrua a maimaitanga, kei te rite mai. Che. Ka pai, 5, 4, 3, 2, 1, karawhiua. He rau e te kaute a te tangatara. Whakapiki a tana utu. He oi e hika mā. Ko te tukinga I te rangi nei, ko Zangief kia Ken. Come on, let's turn up the heat. My iron body is invincible. Ko wai katoa, maihara nui, mako e kaura rani. Ka tahi te rutu. E tākaro te tangata nei mā Ngāti Pro East Coast. E rapu ana mātou I tētahi toparua. O mai kahi. Ai, nau mai tō kanohi. Tūtaki ki aki ringa. Ai. Hei te rongo au I te wairua tātā whainga. Engari, he mene a runga. He aha araro. Watch his hand, boy. Watch his hand. Ai, he pai e rā momo rutu I a mātou kēmu. Baby, imi ana koe. Aue, ka whakamutua ki te tombstone. A whea huraina ai, te kōhatu. Āhua cheapy tērā nekehanga. Ai, ko moko nui a rangi, tō tātou toa. Gang Kazi. Unlucky Usopp. Zangief win. Ai, ka pai e hika mā. E hoa, ko koe te toa o tēnei wāhanga pai tū, pai hinga, no reira, ko koe ka noho mai, tēnā, ka tukuna koe, ka whakahokia koe ki roto I tērā manga, haere koe. But unfortunately, you lost before. Tō hoki ki te kāinga, let's have a chat. Let's us pray. Ai, ka tiake e hika mā, kua eke te wā ki a koe, Hikurangi, brother, commiserations. Talk us through that one. Yeah, just during that game, there was just a lot of button bashing from that one side. Yeah, so it's kind of hard to play against button bashers. Talk us through that button bashing, bro. Is that just luck? Yeah, more some luck and just some repetitive moves that you can't really get out of. So yeah. E hoa, I mua I tāhau hoki ki te kāinga. Talk us through your experience on this show, Eke Panuku. Oh, experience has been massive. It's been a main experience and a lot of learning curves. And yeah, just a lot of lessons that I've learnt in this kaupapa in such a short time. So it's been really good. Ai, tēnā rawa atu koe e hika, kua eke te wā ki a koe I tēnei hōtaka. E hika mā kua tatapau te wā ki a tātou. He oi, I mua I tā tātou whakakapi ake. Tēnā kia tirohia e tātou ngā aupiki me ngā aukake o te hōtaka toa whakaihuaka e haere ake nei. Kei wareware ko te whiringa toa ka tū hei te pōmere te rua te kaumā iwa o hūrai hei te whitu karaka ki Twitch. Toro atu ki tā mātou pai āhua ki Arataua mō ngā tai pito pito.